I te hongo ngoi i te rātau, i toro atu a te karare ki te marae o Ōmaka i Wairau, mo te whakatūnga mai o te kura Māori tuatahi o te rohe. Kua tata oti te kura te whakatū i ai nei, engari he ua te kimi kaiako te kimi tūmoaki hoki. Anei rā te pūrongo a Hania Douglas. Tērā te kōrero, hangaia ka haere mai ngā iwi. Engari, kei te kimi kaiako tonu tēnei kura hou. Ko tae mai ngā kraihe e rua nei. Kua tono ko wai te kāhui tauira tuatai, ka uru atu ki roto. Hoi anō i tēnei wā kai te kimi mātou i tētahi tino kaioko māna tēnei kaupapa e arahi. Ko tahi miriona tāra te pūtea tautoko an te tāhuhu o te mātauranga ki te whakatū i te pāwānanga. Ka noho hei kura reo rua, i raro i te mana whakahaere o te kura o Renwick. Hei tā kai whakahaere Kylie Napier, kei te kimi tonu rātau i tētahi tangata motuhake ki te arahi i te kura. Kei te kimi mātou i tētahi tino kaiako, tētahi tangata e ngākau nui ana ki ngā tamariki Māori nei, tētahi tangata e mārama ana me pēhea te whakaako i te tamaiti, tētahi tangata e mārama ana ki te ao mārama, me ki te ao Māori nei, tētahi e mohio ana ki te reo. Ka tīmata i ngā kraihe e rua te kaunga ākonga, engari tāria te wā, ka whanake te kaupapa, ka tū motuhake hei kura āiwi. He oi, hei tā Napier, ko te tumanako ka tipu ngātahi te kaiako me te kura. Ko tahi ana ki te kaiako i tēnei wā, mō ngā reinga katoa, engari he kai āwhina, he kai tautoko ana. Ka tipu te kura, ka riro he kaiako anō, no reira, kei te kimi mātou i te kaiako matua mo tēnei wā. Ko te tūmanako, ka mutunga mahi hangahanga hei nei wiki tonu. Kia rite te kura mō ngā ākonga i mua i te wāhanga tuatoru. Tēnā tono mai, tēnā hara mai, ki te riu o te Wairau, i raro anō i ngā hihi o Tamanui te rā, i roto anō i ngā manaakitanga o te haukainga. Hei te rā mere, ka piainga tono mo te tūranga. Hania Douglas, Te Karere.